Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyan dahi tayo patapaw yung iti batya nga dadanom na. Saan mo ka di makita? Papel abang ka daytoy. Awan ton alom na dahi tan mabasa. Awan to ti sirbinan dahi ta papel. Apay ko mga wan serbina? Ay nawo. Puro kita madamdama maopran dahi ta papel. Kasano nga tati agaramid iti sinanbang ka a papel? Eroplano langin na papel ti aramidin ta, tumayab. Agaramid ka man nga ron tay patayab ta. Sige, kita tumayab iti adayo. Anyamat dahi tayo ayam yon. Napanan ni Jideras ti papel nga eroplano yo. Nagangin nga ron manong. Anya hangin. May mayat ti palsiit ko, tamabalin na pagpalsiit iti masida. Anya kumangay ti palsiitam? Makitam ka di dadya magmagna? Ti ka di manok ti kayat mo asawin manong. Anya pa'y ngay, katawan mo't sa bali amagmag na. Uy, manok mi dayday. Apay palsiitam ngay. Ay, manok yaya. No amuna alis yan ti palsiit ka, nagasat. Agam no matamaak, ay kapasensya kita ma. Palsiitak. Natamaan di manok. Inta ito nun. Ala, apay palsiitam ngay. Awanan na ti manok mi. Apay nga awanan kat adamay. Napalsiitan lang. Inta ki di ito no tasidaan tan. Naimas ti tinuno a manok. Ne, anya ta igamuan na balkot iti bulong ti saba. Tinuno a manok nanang. Imbag lang si Dayaw. Nanganak nga minay. Nangalam nga iti tinuno a manok. Pinalsiitan ni Manong Duro ti manok ko. Intuno may. Isumit ti kunana. Saan may anaibo si sungay nyawit ko? Ay na, nagloko mat day dya adoron. Laklakayan, kasla agpampanunot nga ubing. Saan nabali nanang? Mang panunotak mamit iti ramidet. Anya ti kayat mo asawan? Saan pong ibagbaga? Basta panunotak. Nay, anya ka di aramidam apok. Nagdakkel mo day ta. Agarami dak iti mabalin na pang tiliw iti masida lula. Mabalin na yamat ang makatiliw day ta tubo. Kan tinirada na landok. Mabalin inton malpas lula. Awan lat di mo pagtak-tak-takan. Ay nawaw. Saan? Alwadak. Amangan no masugatak. At danton pang tiliw ko iti masida. Anya ko maama si dati dakdakamatam. Tsak ibagbaga. Inton makatiliwak. Ibagak to. Amangan no maramanan yung tupay ti itad ko Wano ti itad ti akin ko Anya ti kayat mo asawan? Awan. Saan kay man amang disturbo tapno malpas ko adaras. Anya day aramidam? Ada pangaramatak. Nasakit lang aming tinakam ko iti inaramid da iti manok ko. Apay? Anya ti naramid da iti manok mo? Naituno di na oras. Sindami ata naituno ngamin. Anya?
Intunom sagsakit tinakam mo. Jak mo't nagayatan ti pan nakaituno na. Apay nga rod nga impalubos mo amay tuno. Kasano ko natayan? Pinalsitan da. Sayang mo't ano ibalang ko ti manok ko naglumag. Asino nga min tinang palsiit? Jak ibagbaga. Nalpasan ti aramidem. Kasanungay nga usaram dayta. Anya tinagan dayta. Ay nawaw. Kasla palsiit. I speak ti bala na. I speak ka di tinagan dayta landok nga adatirad na. Kitaan ta siring di punti sa ba. Oh, Naglaing ka. Natamam ti punti sa ba? Ay nawaw. Sigurado, no matamaan ti kayat ko atamaan. Mayat, adanton sida. Ha? Anya ka diya talaga ti isagsaganaan. Jak ibagbaga, mamuntaw. Ang mga no maramanam tupay, namang tadyakin ko ka. Papanam ka di anak. Apay nga awit mo dagita inararamid mo. Anya aya dagita ay nawaw. Ay, ayam ko. Dita kayon. Di mo pa'y sinungbatan ti saludsud ko. Papanam kunak. Ibagak to yung sumang pitak. Nakon. Naglukon nga ubing. Ay, papanan na nga ta. Tadi na ba't iba ka? Ay, papanam bitoy. Na, apa ito malangkaw ka? Uy, napan mong samat inuwayway ti kalding mo, manong duro. Wen, apay ka di? Ada ka di bagam? Awan, adala kayat kong aramidin. Aguri ka man. Anya day tawit mo? Ada pa'y tirad abala na. Kayat mo ka di padasat nga aramatan day to'y manong. Amumut ayang aramatan day ta, ay nawaw. Apay kumadyak mo. Kayat mo ta padasat. Alaman nga ron. Jak la mamati nga adda matamaan babaan day tang inaramid mo. Agbuya ka. Adda matamaak nga ituno ta. Yes! Natamaan ti kalding mo, manong! Ay, apay nga adya kalding ko titinamaam. Isumot ti nakitak nga sidag. Inta maitunon. Nagkuna nga inta itunaw. Ay nawaw. Ay, hindi pinalsitam ti manok ko. Jak nagungat. Itata ti kalding mo. Agungat ka. Ay salbag ka. Matuno aya mo ti kalding. Apikit din na saan. Mangpurta iti adwa kayo sa ta ituno. Ipan ko iti balayo da iti kalding. Ta ipabayad ko kuninanang mo. Api nga ipabayad mo. Kudyak impabayad di manok ko pinalsitam. Naglalay ngam ngay. Anya ti kunam duro? Ipabayad mo ti kalding? Ne, sa anak mo't gatgatang iti kalding. Pinatay ni Bito ti kalding ko. Iso abayadan nyo. Apay pinatay mo ti kalding na? Inaramid ko lang mo tinaramid na iti manok ko. Anya ita ti makunam duro. Isurom ti ubing nga mang patay iti animal, ti akin animal. Ita, pabayadam kanyak ti kalding mo? Ang manok mo di pinatay ko. Uremit damo biyag na di manok ko. Inta kay tuno ta kalding maun. Anya nga ituno asasawam mo't si Kabitoy. Saan mo nga ulitin ti inaramid mo anang patay iti kalding ni Doro, Saan kumat na inaramid na ijay? No di na inaramid iti manok ko. Ngam saan arumbang abinales mo? Oho? No jak inaramid ti kasjay. Ang mga no aramidin namanan iti sa bali pa'y adingwan. Uno manok. Huston, anak. Basta, saan mo nga ulitin ti inaramid mo? Ay, nawaw. Wina,
Basta di damat ulitin ti mang palsit iti manok ko. Oo. Dahito iti bagaken ka anak Hmm? No anya ti aramiden daken ka amadi. Saan mo ko mga ibalbalas? Nalawag ka di. Sayang ti kalding ko. Sapay kunak apaganagak. Anya nga tati aramidak iti dayjay nga ubing aya. Ay nawaw. Anya ka di ti pampanunutan manong? Saan ka di agayem mo ti kurang-kurang ani bitoy? Apay nga yung baga makurang-kurang ni Bitoy kat kumpleto mat na tao. Saan kit din akurang ti panagpampanunot na? Ay sana kurang ti panagpampanunot na manong. No saan mo lakit di pagaramidan iti dakas? Nasingpad mo. Masapul mabalas ko dayjay. Sayang ti kalding ko. Apay ana pa uli magkamatan manong. Ha? Ada ka di pampanunutam? Awan. Panawan na pa dito. Tada aramidak. Panunutak man. No kasano nga ikak iti pagnakman na dayjang ubing. Oo, apay nakapanimid ka Ay. dito'y dalan duro. Adda urayak lula. Papanan yaw? Mapanak man di tadyangge. Ay, nakita mo ka din ni Bitoy. Saan mat? Awan ka di iji balayaw? Ay, awan mo nga ron. Iso ko matibaon ko ama pa ni Jachangge. Awan matilo ko nga ubing. Ay, amang ano nagbalog ata. Balog mo dayjang apu ko yaw. Aywan, nagpadaan niyo abalog. Ah? Uray sika ka balog kamay. Ay, Ni? nawaw. Unay mo tin lula. Pagkunaan nyo mo tabalugak ngay. Kas kumay na. Ada ka dito'y dalan na nakapanimid. Saan ka di arumbang ada ka ije bangkag? Uno, ije balayaw. Nakitak ni nanang mo na pansimak daw. Idinto nga ada ka dito'y ngawa maaramidam. Ay, nawaw. Dayjay ni Bitoy. Sigurado sumalog dito ayang ko. Mangikabilak adagos itilanot. Tapatidag. Matulid. Daytoy. Dayta, naikabil ko. Ipagod ko tilanot ang nagsinumbanger. Itiigid ti dalan. Numag na. Masilwan ti sa kanak mapatid. Sigurado matulid. Darasak ti pumanaw ditay. Ang mga no sak ti pabasulan na no matulid. Umay kunto kitaan inton madamdama. Takatawaak no matulid. Iinakaw na. Nasiputak itay ni Manong Duro ang nagtaray. Apay nga ta. Ay nawaw. Ay, sana ka magnadita. Tama nga nagsublik at lukon na manay. Iti sa bali adalan ti pagnaak. Piti ko na na. Mamay sa anak. Oo. Mapana kon iti sa bali adalan. Ijayak amag na. Sigurado ang natulid ti kurang-kurang nga tao. Ay, inakitain. Agtarayak tap no mabiita ka makadanan. Aday ta. Ada na badda ka kabatok. Matulitan. Anay ko. Anay. Sakmat na tinasilwan ni tilanot ngayong kabel ko. Salbag. Anay. Nagsakit pa tinayasal. Tagalikod ko. Anay. Nagsakit. Ay na. Anay ko. Sakmat la tinasilwan iti impakat ko kumaamang patid ka ni Bitoy. Manong Duro, nanano ka? Ala,
madimat tangir Simon. Kas kala napuran nga aso. Anay, jak sa mga makatakderan. Nagsakit matilikod ko. Ha? Apay nga min, naisaltag ka manong. Tulungan nakman kidi, si Kabitoy. Wen, sige. Kasi kamit. Mala, tulungan kan. Aday ta, natulungan kan manong. Anay ko, nagsakit. Nadangran sa mo tipatong ko. Anay, medyo na nga itong amin tinakat na gamanong. Nagdive kan sa may kawam mo idanom na. Sana ka nagdive. Napati dakla iti ruot. Kita am ngamin ati pagpagnam. Siyak, namagmagnakat kita ati pagnaak. Amo man niya, nakita ka iti naggapo ditoy. Isojak nagna ditoy. Ha? Apay nga, di ka nagna ditoy. Tsaka mo kaslad na mga ibagbaga jak magna. Iso dayjay. Saan ako na nagna? Anya, ada mga ibagbaga di ka magna kunam. Wen, dayjay siguro ti kunada nga anghel akasigud ko. Ada nga ta anghel akasigud mo? Tinasingpat ka no tao. Ada anghel akasigud na. Tinaloko, awan ka no. Tapanawan ka no ti anghel na. Numanglukloko. Ha? Pinanawan na nga raw ti anghel ka? Nagloko ka mga amin. Iso pinanawan na kati anghel mo. Manipod ita. Saan ako nagsutsutil? Awan tinagahanap ko. Kun ad-adda siyak tinaisagmak. Agpayson sa timbaga ita ni Bitoy. Ay, awagak iti kurang-kurang. Agam isumot tinang silaw iti nakulaapan na panunot ko. Sumungan ni Lily. Anya din ang araminam dito'y manong? Ha? Kasla, adamat na sakit mo. Nasakit ti patong ko. Imbang ta tinulungan nak ni Bitoy nga imay ditoy. Apay, ano ti patong mo? Kwa? Ayan ni Bitoy. Ay, kwa? Nadusak siguro. Gapu iti mading aramid ko, ading ko. Ha? Ang manipod ita. Sana kun asutil. Tapnos saan asyak ti pagdasalan ti mading aramid ko. Ay nawaw! Di ka agaramid iti kalukwan. Tapno awan to ti pakairugwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.